It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Lu kan ngevideo. Bos yang record. Kan? Pilok. Nak mobil. Siapa lagi tuh? Goblok! Cepet lah Ah, lu record. Masuk. Okay. Perawan desa temannya goyang keturunnya sekarang lagi kalau diceritain sanksi sendiri aja sedih setelahnya sekarang marah Lanjut oi. Oke, kacau deh. Oke. Update. Jangan gue udah bunuh jangan. Gue jangan bunuh bangke. Gue jangan bunuh bangke. Fearless.